Ibintu rero ntabwo byifashe neza mu gihugu cya Uganda ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora ateganyijwe kuri iri tariki ya 15 ukwezi kwa mbere 2026. Ni ukuvuga ngo hari abakandida benshi batandukanye ariko abavugwa cyane ni bwana Yoweri Kaguta Museveni usanzwe uri no ku butegetsi wo mu ishyaka rya NRM National Resistance Movement ndetse na Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu muziki w'igihugu cya Uganda, akaba ari wo mu ishyaka rya NUP. Hanyuma rero amakuru navuga ngo ababaje cyane atugezeho muri aka kanya kuri Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wamenyekanye muri iki gihugu cya Uganda. Ndabibutsa ko mu matora y'ubushize ari we waje agwa mu ntege Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse icyo gihe yanavuze ko yibwe amajwi mu buryo bukomeye. Undi wari uhangaye cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu byatambutse ni Dr Kizza Besigye. Uyu nguyu amaze n'igihe ari mu buroko afunzwe n'inzego z'umutekano z'igihugu cya Uganda. Hanyuma rero Robert Kyagulanyi Bobi Wine, amakuru aturuka i Kampala mu gihugu cya Uganda ntabwo ari meza cyane rwose pe kuri we. Gusa reka nze ngaruke nyibagezeho muri akanya gatoya nyuma y'uko ngiye kubanza kwa indi nshamake y'amakuru y'ingenzi kugira ngo tubone kugaruka kuri Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine. Bwana Putin akaba yarahiriye gukoresha ingufu mu gihe Ukraine itagaragaza ubushake bwo guhagarika intambara. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashinje Ukraine kwishyira imbaraga mu byatuma hagerwa ku masezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara, ndetse ngo niba ngombwa igihugu cye kizifashisha imbaraga za gisirikare kugira ngo kigere ku ntego zacyo. Putin yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya cyabaye ku 28 Ukuboza 2025. Iki kiganiro cyaje nyuma y'igitero gikomeye cyane cy'indege iki gihugu giheruka kugaba mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Ibi byatumye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko Uburusiya butiteguye guhagarika intambara imaze igihe ihuza ibihugu byombi kandi igihugu cye cyifuza kwihagarika binyuze mu mahoro. Kuri iki cyumweru nibwo Zelensky agomba kujyana ibiganiro na Donald Trump muri leta ya Florida bigamije kandi kurebera hamwe uburyo intambara yahagarara. Ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House ntacyo byigeze bitangaza ku byavuzwe na Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya. Hanyuma kandi mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, wenda ngaruka gato ku magambo ku munsi w'ejo yatangajwe mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yo kwibasira ubwoko bw'Abatutsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye umuvugizi wa FARDC n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo wazuye amategeko 10 y'Abahutu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa wazuye amategeko 10 y'Abahutu yanditswe na Gitera Habyarimana Joseph. Mu mugoroba ku itariki 24 Ukuboza 2025 ubwo General Major Ekenge yari kuri televiziyo ya RTNC Radio et Television Nationale du Congo yavuze ko gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera kuko batabyarana nabo badahuje ubwoko. Uyu musirikare wari wagiye gusobanura uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa RDC yagize ati umuntu agomba kwitonda kuko ibi byo bakoreye abayobozi ba gakondo, ati baguha umugore ariko hakaza n'uwo muryango we, mubyara we, mwishywa uturuka umuryango w'umugore bakubwira ko ari mwishywa we, mubyara we kandi atari we. General Major Sylvain Ekenge yakomeje avuga ko witwa uwo muryango w'umugore ari we muntu ubyarana n'umugore wawe mu nzu yawe, bakakubwira ko abana bavutse batyo kubera ko ubwoko bw'Abatutsi bwiganza. Ubwo nibwo rero ubutekamutwe cyane bushyirwa no mu bagore. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nyuma yaho leta ya RDC ikoranye n'umutwe w'iterabwoba FDLR ikagaba ibitero ku banyamulenge batuye muri Minembwe ikakira Kinshasa, Jean Claude Mubenga wavuze ko Abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi yo kurwanya. Ubu General Major Sylvain Ekenge yashyigikiye amategeko ya Gitera, ati dore noneho umuvugizi wa FARDC ari gushyigikira kuri RTNC itegeko rya mbere ry'amategeko 10 y'Abahutu mwaka w'1990 yasohoye ikinyamakuru cy'abahezanguni b'Abanyarwanda Kangura gifite amateka mabi cyane. Dans cette période de fête où le miracle du Noël devrait apaiser les esprits, le régime de Kinshasa prend malheureusement le chemin inverse, semblant de manière vertigineuse dans l'ère génocidaire. Byinshi cyane witwa Christophe Ligo unabagize ati lorsque vous épousez aujourd'hui une femme tutsi
Il faut faire attention. Une communauté tutsi congolaise perfide. Voilà les propos tenus par le porte-parole de l'armée congolaise, Sylvain Ekenge, sur la chaîne nationale. Gitera yashinze ishyaka cyitwa Aprosoma, Association pour la promotion de la masse, ryegegeje amacakubiri n'urwango mu Banyarwanda. Mu nama y'iri shyaka yabereye i Ngoma muri Butare tariki ya 27 Nzeri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nibwo yasohoye ayo mategeko 10. Itegeko rya mbere rya Gitera yabuzaga abahutu kwemera cyangwa se kwizera umututsi, andi akurikiyeho yabuzaga kwirahira umututsi, kujya inama nawe, ati kugirana umubano nawe, kumwirinda n'ibindi byinshi cyane byari bigamije gutuma abandi banyarwanda babanaga bakabagirira nabi. Ayo mategeko yasohotse mu kinyamakuru Kangura cyangwa umuyoboro w'ingengabitekerezo Jenoside n'amacakubiri muri nimero ya tariki ya 6 Ukuboza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ubwo General Major Sylvain Ekenge yavuganaga ayo magambo yasomaga inyandiko yanditswe n'abacurabwenge barimo Professeur Philippe Lent-Jens, kuko ijambo ry'ubwenge uyu musirikare yibanzeho rikunda gukoreshwa n'uyu mubirigi mu gihe asobanura abatutsi. Uyu mujenerali w'umunyekongo ntiyagarukiye aho, ahubwo yasubiyemo n'inyigisho z'abakoloni zateye ivanguramoko na jenoside yakorewe abatutsi, ari z'igitekerezo cy'uko abatutsi ari ba nirotike bafashe u Rwanda bagakandamiza abahutu ndetse bakitirira ururimi rw'abantu ikinyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko niyo Perezida Felix Tshisekedi yakweguza General Major Sylvain Ekenge kubera gukorwa n'isoni cyangwa se bitewe n'inama yahabwa n'inshuti zo mu burengerazuba bw'isi, abanyekongo batutsi batazabura no kugirwaho ingaruka n'amagambo ye, mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje no guceceka nuko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Kaze rero mu gihugu cya Uganda haravugwa amakuru atari meza mbere y'amatora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu agomba kuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2026. Abakandida bahanganye cyane ni Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM, National Resistance Movement, ndetse na NUP rya Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda avuga ko komisiyo y'abatora yahakanye ibyo umukandida Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine wiyamamariza kuyobora Uganda yashinjije byo gushaka kwiba amajwi binyuze mu kwemerera abantu gukorera ahantu harenze hamwe. Bobi Wine yabitangaje akoresheje urubuga rwa X agaragaza ko hari umuntu witwa Matovu Ronald wemerewe gutorera ahantu habiri kandi ari umuntu umwe kuko n'igihe yavukiye gihura mu duce twombi. Komisiyo ishinzwe amatora yakanye ayo makuru ivuga ko yabigenzuye abo bantu ari abantu babiri batandukanye gusa kubera umutekano wabo ndetse no kubahiriza amategeko agenga abatora itari bushyire hanze amashusho yabo. Iyi komisiyo yagaragaje ko uburyo bukoreshwa mu gutora bwa Biometric Voter Verification System bwavuguruwe ku buryo abiyandikishije bafashwe amafoto n'ibikumwe ku buryo yamaze gutora n'ahandi hantu yajya gutora. Ibi Bobi Wine kandi yari yashinjije iyi komisiyo kudatanga urutonde rw'abantu bazatora, ariko yo ivuga ko byakozwe ahubwo umukandida abeshya. Amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 Mutarama 2026 muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma tugarutse kuri yango yacu nyirizina, EDC yongeye kwerura urwango ifitiye abatutsi biswe inyenzi, virusi, kandi ngo abatutsikazi nabo kwitondera. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongeye kandi kugaragaza byeruye urwango bufitiye abatutsi aho bava bakagera no kurushyigikira, busobanura ko ari abantu babi bakwiye kwitonderwa. Mu buryo bwatunguranye cyane, tariki ya 22 Ukuboza 2025 Perezida wa RDC Felix Tshisekedi Tshilombo yakira abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean-Claude Mubenga na Kalonji Kabamba wa Mulumba. Leta ya RDC ivuga ko Tshisekedi, Mubenga na Kalonji baganiriye ku bumwe bw'abanyekongo no ku busugire bw'ubwigenge bw'igihugu, ariko abazi ibikorwa by'aba bantu ku mbuga nkoranyambaga bahamya ko inama yari igamije kubashyigikira. Musubwe Mubenga yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko abatutsi ari inyenzi kandi ko ubutaka bwa RDC butari ubwabo. Ati ni virusi, iyo haje virusi ugerageza kuyica, ntabwo uyireka kubera ko ishobora gukwirakwira. Iyo ubonye inyenzi ugomba kandi guhita uyica. Ati bitaye ibyo zikaba nyinshi. Uyu mugabo utarahwemye kugaragaza ko yabaswe n'urwango yasabye abanyekongo kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda, ashimira abarwanyi bo mu mutwe wa Zalendo babica iyo bababonye, asaba kandi urubyiruko rwinshi cyane kubiyungaho kugira ngo rero barimbure ubu bwoko muri Kongo. Mu
mpera za Nzeri 2025 umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yahuriye na Mubenga na Koronji i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirana ibiganiro byatambutse ku muyoboro wa YouTube. Muyaya yashimiye abanyekongo bakomeje kandi kurwana urugamba rwo mwitangazamakuru, ashimira by'umwihariko Mubenga, aramubwira ati Mubenga, icya mbere nakora ni ukugushimira kubera ko ntabwo uzi uburyo umurimo wawe ubukangurambaga bwo gukunda igihugu bugira akamaro. Si Kalonji na Mubenga gusa bashyigikiwe kuko umudepite witwa Justin Bitakwira nawe umaze igihe kinini agaragaza ko abatutsi bose ari ubwoko bugomba kwicwa, nawe ari mu batoni b'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ni umuyoboke w'ihuriro Union Sacrée Livuna mu bihe ari kongezwa undi i Kinshasa. Bitakwira niwe ushinzwe gukurikirana ibibazo bya Wazalendo muri ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu Ukuboza 2022 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wamufatiye ibihano kubera gushishikariza abandi banyekongo kugira nabi abanyamulenge, ariko leta ya RDC ntikozwa ibyo kumukurikirana mu butabera. Ku mugoroba ku 22 Ukuboza televiziyo ya RDC yakiriye umuvugizi w'ingabo za RDC General Major Sylvain Ekenge kugira ngo asobanure uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane ari kubera intambara mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nubwo insangamatsiko y'ikiganiro ya umutekano, General Major Sylvain Ekenge n'umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu bamaze umwanya munini cyane bibasira abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abatutsi, babashinja kuba abatekamutwe. General Major Sylvain Ekenge yavuze ko abantu bakwiye rero kwitondera gushakana n'abagore b'abatutsi. Ati umuntu agomba kwitonda kuko ibi ni byo bakoze abayobozi ba gakondo, baguha umugore ariko hakaza uw'umuryango we. Ati mubyara we mwishywa uturuka mu muryango w'umugore bakubwira ko ari mwishywa we mubyara we kandi atari we. Uyu musirikare yakomeje kandi avuga ko uwitwa uw'umuryango w'umugore ari we muntu ubyarana n'umugore wawe mu nzu yawe, bakakubwira ko abana bavutse batyo kubera ko ubwoko bw'abatutsi bwiganza. Ubwo ni ubutekamutwe bushyirwa no mu bagore. Leta ya RDC ivuga ko nta bwoko bwibasirwa muri RDC, igahabya ko abavuga ko abatutsi b'abanyekongo bibasirwa baba babeshya, nyamara ibimenyetso ni byinshi kandi iyo ubwayo ibitanga ku mugaragaro. Amagambo ya General Major Sylvain Ekenge ibiganiro byahuje abayobozi b'abahezanguni nka Mubenga birashimangira ibingibi byose. Hanyuma rero ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa